Apa cara baik ini? Apa cara baik? Iya, lagu apa cara Cari baik? di kafe ya. Judulnya kok apa cara baik lagu ini? Iya nih anak. Oke, selamat siang menjelang sore. Masih bareng kami di sini, Farel Muda. Kimociti kerja bareng KS Audio, SC Production. Ake sing ngomong paling enak dadi randa kembang. Urip bahagia ketunggon dunia, diperduli omongi talaga. Tapi nyatane senok beli suka, lampon ana celukan gula tak terkira. Gue pasangan masih lengoan, jare uang senengi brondo. Apa cerai baik, tangga arep ngomong apa, si penting gula suka. Aja mikiri, aja ngurusi, si penting ganteng duda anak siji. Apa cerai baik, tangga arep ngomong apa, si penting gula suka. Aja mikiri, aja ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rapi. Oke, masih kembali khusus buat ayah yang melati, mama yang melati, Kakak bos Taiwan saya. Siapa ini? Mimi Ain, Mimi Ain, ah? Mama Ain, Mimi Ain, Mama Ain, Mimi Ain, Mama Ain saya, Mimi Ain, Mama Ain, Mimi Ain saya, Mama Ain, Mimi Ain, terima kasih. Oke sing ngomong paling enak dadi rangga kembang. Urip bahagia ketunggon dunia, diperduli omongi tangga. Tapi katane gula beli suka, lamun ana celukan gula tak terkira. Gue pasangan masih lengoan, cari uang senengi brondo. Apa cari baik, tangga arep ngomong apa, si penting gula suka. Orang mikiri, aja ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rapi. Apa cari baik, tangga arep ngomong apa, si penting gula suka. Aja mikiri, aja ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rapi. Mama Ain, Mimi Ain saya, kulit Jepang, Oke dan Luwuk Semu. Majikan saya, aku sing ngomong paling enak dadi randa kembang. Urip bahagia ketunggon dunia, diperduli omong